Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala lau pada di mana sehingga hilalana ia kesempatan mabarakai kita masih sempat hadir di masjid kita guna melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka toporo salawat dan ni'mat salam alori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ina rampewe to pandritata. Maka da iro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamulangi ri hakikiwi pacapurangi ri lahiran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari waktu melona ri pancaji pangulutan Nabi Adam alaihi salam. Ada 4 unsur yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diciptakan menjadi seorang manusia. Tegana yerong yanaritu afiwi, uwaye, tanaiwe, dan niya angini. Sehingga Allah Ta'ala nautusui malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, joko komerewi patan rupewe, maka dan kepung Allah Ta'ala maelo pancajiki rupa tahu. Aga malaikat Jibril najok dari apiwe. Nah padangi apiwe api nautus kepung Allah Ta'ala untuk malawi alusukmu nasabak melo di pancaji rupa tahu. Nah yeke maka da apiwe Jibril maelo makar riala halusukku mancaji rupa tahu na yekia sanggup disele kak masom paripung Allah Ta'ala. Maka dari malaikat Jibril sanggup tuh seleki masom paripung Allah Ta'ala. Najok kasih malaikat Jibril merawi tanaiwe. Tanah abirani halusukmu nasabah meloi pancaji pung Allah Ta'ala rupa tahu. Maka dari tanaiwe Jibril melomaka makbirani halusukku na yekia sanggupi rupa tawe untuk sele toka masompa ripung Allah Ta'ala. Najok kasih Jibril merawi angin. Angin. Melori ala halusukmu, melori pancaji rupa tahu. Na yekia maka angin Jibril wabiramu halusukku untuk ripancaji rupa tahu na yekia melotobis seleka masompa lori pung Allah Ta'ala. Aga na sangguto maka sanggutu matu seleki masompa. Dan yang terakhir riere waye alami halusukmu melori pancaji rupa tahu. Maka dia waye melotopka mabirani halusukku na yekia sangguto piromatu rupa tahu seleka masompa ripung Allah Ta'ala. Aga na riala na yepae sehingga unsur manusia itu terdiri dari air, api, angin, dan tanah. Terbentuklah manusia. Manusia pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Riwayat ripancajina Nabi Adam. Kemudian naukai matanna cenga rilangie. Ternyata angkanita asanna kalimat tertulis asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga makutana pengulutan Nabi Adam puang. Engkau baga pamulang ripancaji naya. Naya na rupa tahu mamulang tapancaji. Maka dia pun Allah Ta'ala naya mamulangi ri hakikiwi yana ritu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naya ke iya pamulangi ri lahirannya yana ritu Nabi Adam alaihi salam.
Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, nareko irita nilino makukue. Tanah ewe sudah mulai menghancurkan dirinya menjadi tanah longsor. Api ewe mapamulatoni malumpah. Cide-cide malepus digasih. Cide-cide makan resepsi. Pun juga air mapamula ni makukue waye makasolan. Terjadilah banjir. Makukue seluruh Indonesia sudah mencapai 75% dikena oleh air banjir. Kemudian begitu pula dengan angin, makukue anginnya megatona makasolar lebok na tanai. Sehingga pertanyaan magi na terjadi makruh. Penyebab terjadinya semacam itu hadirin yang dimuliakan Allah nasabak mega na rupa tahu purana na lamana halusut na yerona appae masele masong paripung Allah Ta'ala na yeka mega rupa tahu de na melok masompa sehingga maceni tanai macetoni asi macetoni anginge macetoni waye na macai mana na sabab magai pura mana kina panca na pa janji di rupa tahu untuk sele masompa na mega rupa tahu de na sompa ripung Allah Ta'ala. Sementara janjinya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Benenge nasa penduduk nalino, misalnya kampota puro benenge nasa sininna ki puro matapok manangi, dan nia pada meto manangi ripung Allah taala. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Tanna upaturunna pamatewe korilangie dan nia upatompona barakae kolir tanai. Janjina pungalata. Benenge para mata pemana kina nia masompa kilo pungalata ala dene sompor cokolai na buah. Benenge para mata pemana kina nia para metoke pungalata ala dene temangking. Masusta saparna agage wir lebok na tanai. Nah sebab janjina pungalata la alena sendiri melok panonnoi pamatewe poler langie dan nia na patompoi barakae poler tanai. Na yeke walakin kazzabu fa angkatnahu bimakanu yaktibun. Na yeke pada angkamanat ko pak belle wiyero anu angkewe na pancaji pungalata ala de muturusi perintah na pungalata ala wa angkatnahu bimakanu yaktibun angkamana ni ricalla ri pungalata ala rigo angkana perbuatan namana idi rupa tahu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ayana hakikat tujuan manusia. Maka de pungalata Ta'ala desana suruh ki madar. Desana suruh ki masa kiri oto. Senyir tujuan tar pancaji pungalata Ta'ala. Tapi tujuan utamanya na pancaji ki pungalata Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Purade upancaji wijinge si bawa rupa tahu sangadin na melok masompah. Magi mene jama linota na sabak detosi na makasitu absompa tari pungala Ta'ala na reko de na makasi linota. Contoh, na reko de to makdar kira-kira de gago dia linga waju. Na reko de gaga wajuta de gaga irista tutupi aurata untuk masuk pari pungala Ta'ala. Na reko de to mapalau wadiki manca jirepo di pada taru patau. Na iya manca jirepoy daripada taruh patau na cangi agamata. Jadi tongan-tongan na hakikat na mailo mi masom paripung Allah Ta'ala na magi rupa tau ribalik keseharian pekerjaannya itu na lupa pung Allah Ta'ala. Tega na contohna mangoli sampajange na yeke mega tau na solorang sampajan na riawana coklai. Mega tau na solorang sampajange di palawangan na jupanda sengka ripalawangan na siwa purau aga batuan ada na pego sampajange padahal ieu na tujuan utama na pancaji ki Allah Ta'ala adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sininna anu jama-jama linowe ripego rilebok na tanaiwe seharusnya malah mendekatkan diri kepada Allah. Dena bailai kepulir pung Allah Ta'ala dar rijamaewe galu rijamaewe pakantoroe seharusnya semua itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semakin menjauhkan. Nah, sabak hakikinna tujuan nang kata ini kata wirlebok nataya masompon. Ainar nakada ande guru tapata sauku man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah ni gini gitu majapui wi alena, majappu najapui tu puana.
Narikuan katau dena japui alena, denulle majapui puana. Tiga nariasa. Perlu ria japui wi aleta maka da aga na pancaji ki punga Allah Taala ata ki ada gapuan. Tentu maka dati ata. Berarti nariko ata ki yaki ki maka da angka ma pancaji. Irisangi alewe ata angka puan. Sekarang matapani angka na puan. Kira-kira aga toro na perintah puange lori atana. Nareko yaki ki maka da idi ata. Pungal Ta'ala puang berarti engka parenta na gereki matu para toha parenta na bos ilori anak guruna. Maka iku perangkat desa iwe engka tu matu parenta na pak desa. Iku iman dusunge engka tu matu parenta na iman desa iwe na sabak dusutosi. Iku bupati iwe engka tu matu parenta na atas santa. Jadi hakikin na iris tangi alewe ata berarti yaki pasti engka tujuan na pancaji ke pungal Ta'ala engka parenta mero na gereki pungal Ta'ala. Tertera dalam Al-Quran maupun hadis perintah na Allah Ta'ala. Jadi na bawa riaka yang itu sempajangi perintah langsung Allah Ta'ala na terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sehingga engka dua rupa tahu mangolori penguluta Ibrahim bin Adham sendi panrita maraja. Makutanai wahai Ibrahim bin Adham. Yero iya upoji mapangadi. Kira-kira wadi moki karo mapangadi. Nule kapan nareko idi tani makara wa asunna na tauhi. Na isiana hanu majai na kutanasti makara wadi. Ya upoji mapangadi kira-kira wadi ki karo mapangadi. Upoji ya pego anu masalah wadi ki pego anu masalah. Tetapi nasabah Ibrahim bin Adham adalah orang ulama yang memiliki kebijaksanaan, maka dia menjawab dengan logika. Maka dia marigaga atau mapangat itu. Dia marigaga. Tetapi ang kalima syaratna nariko melo ki mapangat. Nariko melo ko menau 5 syaratna nariko melo ki menau. Nariko melo ki boto 5 syaratna nariko melo ki boto. Nariko melo ki marenu 5 syaratna nariko melo ki marenu. Nasa andre guruta Ibrahim bin Adham. Yang pertama nariko melo ko mapangat di melo ko boto melo ko marenu melo ko pego palanggaran sapa ko lino iya tanye punga Allah Taala pancaji. Sapa no lino tega lino monroi tanya pungala Ta'ala panci sapa ko lino lain nasaba lino na pungala Ta'ala na chato makasola kasola na chanto melo pego palanggara rilebok na panewi sapa no lino itu yang pertama na nomor di kita meni maka raman rate di tegi monro tololongan lino selain na panci di pungala Ta'ala digaga. Yang kedua nariko melo ko mapangadi melo ko pego palanggaran na pungala Ta'ala ajak muandre dale poleweri pungala Ta'ala. Mapikirin wah, mak dari sekolah kana pungala Ta'ala je patui. Pungala Ta'ala paturung ibu sip, pungala Ta'ala matur ikikai, pungala Ta'ala patu maning anuang kewer lebo natane aini sina janji. Yang ketiga, nariko melo ko pego palanggaran na pungala Ta'ala melo ko mapangadi sapa ko onro yede enita ko pungala Ta'ala. Narikon ko onro mita denita ko pungala Ta'ala ako norboto. Ako norma domeng maporkas marumus. Na iye ke sapa ki onro de gaga onro tangita pungala Ta'ala. Sehingga angkat di topan rita napodila ada anak guruna. Sehingga iro anak guruna lengi merasa cemburu ama agero guru tanah ini harus jadi kaminan puji. Nah yeke untuk membuktikan maka rasa kecemburuan itu nasabah angka pangkokan na yese dia anak guru maka ting. Sehingga nawireng ni manu anak guruna. Satu perintahnya gere iye manu arigo angkana de gaga mita ko. Angkana tama wese na gere manu giling lalaw lorek manora manya diga mita kana gere manu. Angkatona ta menre ripo kaju-kajunge nasabade nagaga to mitay nagiri manuay. Yemo yete gewe selalu merasa yakin bahwa nita ka pungala Ta'ala. Tama wetewe ay nita ka pungala Ta'ala. Menre ki bulu ay nita ka pungala Ta'ala. Dena jadi nagiri akhirnya lesumana na guru na yun. Nataneni magi ko de mugere wasa perintahku gere iri go angkana degagan mita ko. Yemo yero na duwewe nasaba na saya ugere ki wetewe ba dega to mita ka. Ugere ki buluwe na sabak de gato mita kakro. Na ye kayo na ananae na sa ande guruta pung. De ugere kasi na sabak
Nade gaga nasa onro kilino. Ewe nata nita pung Allah Ta'ala. Pasti nita ki. Jadi jaju gere. Akhirnya maka dan ye upujangi anak ye nasaba yakini matappai ori pung Allah Ta'ala sehingga dia napego pelanggar. Jadi nariko melo ki boto, melo ki marino, sapa-sapa nironi. Ini yang ketiga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, nariko melo ki pego pelanggaran. Nareko meloki mapangadi, meloki pegoi atas salah ripung Allah Ta'ala. Nareko matu narapi nyawata, melom madi malaikat maut, mulai muka padang, maka daja sana muala nyawaku. Ya. Dia apa ada Nabi Musa, kurang lepas si bali-bali. Malaikat maut. Di nareko meloki lepas si bali-bali. Malaikat maut, pakai Nabi Musa. Magi na lepas di bali-bali waktu nang ke malaikat mau maka Musa melo na mala nyawamun sa aga muasa langsung pun dilepas di bali-bali. Akhirnya malah pengalatan maka puang padilata bagi pun lepas Nabi Musa. Maka meto peko meto carana maka melo ka mala nyawana. Nasai caramu tu ka mala nyawana di mapakada, di mapakalabi. Joko ko bema padangi pengalata la suruh ka. Akhirnya mak bersalah assalamualaikum nabali waalaikumsalam. Tamaki aga kareba tu. Maka de nasuro na pung Allah Ta'ala mala nyawaku. Wow, cocok nih, saja nih. Taruh ka majeni ulewu Ta'ala tadu nyawaku. Jadi selangkah ga malaikat mau mapakalabi nareko melo nale nyawana pangluta Nabi Musa sebab benenge dan apakalabi dilepas bali-bali. Pada waktu tidur patoi muat tama-tama ribola na tahu nari mapakalabi taja nalepas bali-bali ko. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dimulai mo ga nareko pego ko palanggaran nang ka malaikat maut mala nyawamu matangako mapangadi matangako pego palanggaran matanga macule-cule anak natawe sehingga ka malaikat maut mala nyawamu mulai moga pada maka daya sana yolo malaikat tarmi yolo laba ye takale menyama. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tapi dia nirule akhirnya tenri orang natawe dan yang terakhir yang kelima wadi moko pego palanggaran, wadi moko mapangadi, wadi moko boto, wadi moko marenu dan lain sebagainya pelanggaran yang bisa kau lakukan. Tapi yang kelima syaratnya nariko matu merotiwi ko malika rana kapacalan na pungala ta'ala padangi maka da aja mutiwi ka. Tiwi kalau suruga. Maka da ina tu lima iwe syaratna dia boleh papole, mapa mulo nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dia boleh papole. Oleh karena itu, di sisa-sisa gagal ini rupa tawe untuk pelanggaran aturan pengala ta'ala. Nah, sabamagi pertama pengala ta'ala na wereki lino yon rangi ye. Niga mawereki dar tomatota. Niga maling tomatota, Niga mawerengi tomatota neneta. Niga mawerengi neneta di gagal. Joka bami alai na tabbangi na sanuku. Padahal kulir pengala ta'ala. Nah pas dia mana kiri pung Allah Ta'ala no kirle bona tanewe aga tol dia naik di melok pegoi palanggaran pung Allah Ta'ala nah dia to melok masuk pajak. Yang kedua pung Allah Ta'ala masaronita ki yakin bahwa Allah melihat kita masiriki pego palanggaran sementara Allah melihat kita. Yang ketiga pung Allah Ta'ala meweriki akenanre pung Allah Ta'ala jamingi daleta magito sia tamelo pegoi palanggaran. Papa dan ini dari kung ke anak tak sendiri weri dui narik isura na dinaturusi kita pemakalan papena dingin. Yang keempat, pungala ta'ala pasajangki malaikat yang senantiasa menulis apa yang ada di kehidupan kita, malaikat yang kanan mencatat kebaikan yaitu atid dan malaikat yang kiri rakib mencatat amalan yang buruk sehingga maka ada pungala ta'ala ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Ada tak bawa nariko majai no kini ja. Jadi yero itu masalahnya nariko napa ki mania di topo tu no ki pungalatala misalnya. Oh matu ko pura sampaja subuh uniakan ni jokal lele sekolah nasi anu. Oh depa tu no ki pungalatala itu depa. Ye no ki pungalatala matu yero nariko jokatongan ni madu sekolah natai. Napa na catat ja pungalatala. Tapi ye mo nariko dece melo pegau napi ini akan no ki meni dece. Unyaka ngi matu konni masam paja tahajud, unyaka ngi masumbangan ngi agagaku, devoro ni asumbangan no kimeni pungalatala dece. Apalagi nariko ipego memang nih. Nawere meni dece pungalatala hadirin yang dimuliakan Allah dan yang terakhir angkato malaika matu tiwiki
Apakah natiwi kiri surga, natiwi lor nakapacalana pung Allah Ta'ala. Oleh karena itu biasa mati tawe nasero pung Allah Ta'ala jari pegau deceri pegau tataki nasa naturu. Nah sabab benenge dia naturu ki pung Allah Ta'ala menau, napi ini akan menau mesti napabutan ni pung Allah Ta'ala. Benenge dia naturu ki nasa pung Allah Ta'ala boto, napi nasa igocok domingi, tappa dia nakido jari dia tumak boto. Ini adalah pemahaman yang salah. Maka dia pun Allah Ta'ala pura napanas sangaki dua tonro taja ki surga dan dia ranaka. Baru kemudian Allah memberikan potensi akal yang tidak dimiliki oleh binatang. Kemudian Allah memberikan hati tempatnya iman. Ayana rupatawe afikri madece ni pakai guna atita pekoge na nato pun Allah Ta'ala. Angka na dua onro taja ki ranaka yare ga surga. Idi menipiteng. Tapi te si bamadece, tapi te. Nare kupura nipite matu de sermonrina pung Allah Ta'ala akiranaka menre makatoba setange. Jadi matu kiranaka, erotame ranaka matu pada itu nirsa makarate dia tamat-tamat. Tapi erotame matu ranaka pacalana pung Allah Ta'ala menre tu matu setange makatoba rimimbarakna yang terbuat dari api. Aga na puada setange la talumuni walakin talumu ampusakum. Ito ang kewe tamar na kapacalan na pung Allah Ta'ala aja musasaka na neyeke sasakmanan ni alimu. Yero ada na setangi aja musasaka na yeke sasakmanan ni alimu na sabai kumututu melo tamar naka. Iya pripancaji kari pung Allah Ta'ala sudah dilaknat matentu tama surga matentu tamar naka na yeke welori pung Allah Ta'ala supaya sapa kak balik ibu-ibu na tanewe wel si bawa ni kumana na baliku. Ni kumana na puro runtuk ibu na tanewe usuro kumapake muturusi kak. Jadi aja musasaka na yeke sesak mana ni alemu na tabaan ka aturan na wereku pung Allah Ta'ala de muturusi wi na yeke awak bijikan anu majai yero hasimata mpego. Hadirin hadirat yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan bahwa tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang moja-moja mali nota perlu mana ni ripanca di sini aja majamata untuk makdepe ripung Allah Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, terakhir ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama, sama koronasi sempajan nasi di rupa tahu, deni semangaji na melotoh sama sempajan. Maka da aturan agama maka dai la salat liman lam yaqra bi Fatihal kitab. Dena sempajan nasi di rupa tahu nareko dena baca Al-Fatihah. Itu aturan pertama. Tetapi nareku engka tahu deni semangaji rireke matoi at sempajanna selama engka na pego sempajangin na sabak deni tomi hanistani. Na yeka waji nak gurui mengaji. Jadi tetap ya sesempajanan sabak deni tomi tengi. Misalnya pada wadana engka tahu Kristen na pertama salang tentu dia banis mengaji. Berarti asam pajani na sabat taman salang na ye kana rikude pate semangajewe aguru ini mangajewe tetap sesampajata na ye kana kena kewajiban untuk magurui riasangi agajing. Pertanyaan yang kedua, engka tahu naseng letu matua dengan kana ilasa. Apakah orang seperti itu termasuk kekasih Allah? Sama halnya dengan Fir'aun dan Raja Namrud yang tidak pernah diberikan sakit oleh Allah, tetapi bukan kekasih Allah. Malah orang seperti itu adalah orang yang selalu musyrik. Jawabannya, maka dia rolasan erek pung Allah Ta'ala. De neyamanan ala sewe pacalang. Nah sabab itulah sewe yang pertama wadi jaji nakan nakilasa. Nah yeka melomi muji tepat tak pung Allah Ta'ala gang kafe tepat tu. Pada petua pura terjadi pada Nabi Ayub alaihissalam. Riwerengi lasa Nabi riwere lasa di pung Allah Ta'ala. Nah yeka melomi riuji tepat nah. Nah yeke angkato tau denang kaniwere lasa belum tentu tuh maka de pamas itu. Sabab ko boto de negere lasa, tu 5 boto tutu ni, etanya tu pamas itu na yeke abalalo boleh. Jadi dia mana na tahu nak nalasa pacoba yare ga pacalan, begitu pula sebaliknya wadi jaji madisiki boleh jadi pacalan itu na yeke adini sadari. Tergantung polet niga to nakan newe yornae. Nariko to makasi sampajana, to makasi tepan dari pung Allah Ta'ala. Dia akan nailasa, wadi jadi dia mati meteri pungalatan. Tapi nariko to may pego pelanggaran. Nah dia akan nailasa, wadi jadi ricala-cala tu tiri pungalatan itu. Di narikon ka to dia akan malasa nasang alena, tangay sampajana, tangay pakasibiana, dia to ganang kana pa dori pungalatan.
Tapi nareko mapa duai aja na tama tepo maka itu lasana dia adalah kekasih Allah cenyetu. Nah sabayaro kekasihna pung Allah Taala yang narik tongke marapir pung Allah Taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.